بله تماشاوان هجاب بمليونان اوارین سوریه کود ناف سوریه دشین دروشه گلک آلوز ده بتایبتی جید مهین زوستانه ده پروگرام خوارنا جیهانی جی راگهان دیه کودی آلیکارین خوارنی کجبوی سوریه ده ها تکرن راوستینه باندوراوی چی دبن انور عبداللطیف روزنامه‌وان و چالاکوان جه ادلبی بخواه میوانی من دبن سلاف بود بریز عبداللطیف دست پیگه دخوازم بزانبم یعنی تسیرا باندورا راوستاندنا پروگرام خوارنا جیهانی چه کارگرید به چه باندور دبه شته ببیزم فرم حقيقة قرار البرنامج براستی بریارا پروگرام خوارنا نافدولتی راوستاندنا آلیکاری مرووی لسر خلق سوریه تایبت باکور روجاوای سوریه تایبت ادل بگلکی بریارا که گلکی زحمت براستی او آلیکاری هگر هاتن راوستاندن و روش گلکی لوی دوری زحمت بروش کوچبر انها تایبت در رو د ورز زوستانی ده گلکی خراب پرانیا خورتن کلوی دنه هموجی بکارن در فتح کار لوی در نینه لو ما دوی پیوستی وانی سرکه بین دا بین کرن جخوارن براستی او یک از بجمو و کارساته که گله کی خراب لپای خواه بینه و کنت زانن کو لوی ده نرخی کلو پلان گله کی زیده بویا گله کی بلند بویا لوی کامپی کوچ پران باشه تو دانستاندنک دناف بینا و اوان ده هیا گلوه والیکاری کارم بردوام بکن سدما راوستاندنا وان چیه نتیجه انجام وی بریاری چیده به و تدانستاندن نگلوان کرنه حقيقة أنا أعمل بله از روزنامه‌وان کمل باکوری سوریه ت بریار دستی من تنی از راستیه و دگو هزم جبو ول باکوری روزنامه‌وان سوریه از کارم بشم اف آلیکاری سال 2021 که دمکو آلیکاری در باس بون لوی دم حیانا هاجی گلکی که بون براستی ده هزار کامیون 2021 در باس بون هدی کم بون حتی گویا ام گهشتنا 3500 کامیون راستی و كنت زانجي بشتي شش عرهاجا شش اصابات كو زرارة كمزنجهش عافرين وادلب بحزاران ولاتين سيفيل جيانا خوج دايستان ويرانيا كجلكي مزن لادلب وجندواري عافرين الرودا براستی اوها موجي باندور لسر خلقي كرن افصال زحمة ترين سال بو لسر كوجبران كل ادلب دجين وكنت زان آلیکاری گلكي مو يتشتاك وهاتيه كرنجي وقت كو مها صباتي هاتا كرن كارساتا كجلكي مزن بو بسري خلقي ما بهاتن واكم بيقول بريانا ها آلیکاری كي دبونا اف بريارا پروگراما خوارنا جهاني براستی جه ماتمايني بو براستی كي بونا آلیکاریان لسر في خلقي ديواتا كو كارساتا كجلكي مزن روبده اف آلیکاری کنها جی هنه پیداوستی خلقی جی تیرا پیداوستی خلقی ناکه و کن دزان 4 میلیون خلق لوی دورا کو از بحث کن باکوری روجاوای سوریه نهاد جین اف خلقایا جی اف خلق بحوجی گلک آلیکاریانه اف آلیکاری گلکی که مبراستی پیوسته رخصتن ناف دولتی برکی خورابن باشه که انور تو پیوندی و تو وکی روزنامه‌وان یانجی رخصتن مافی مرووی لادلبی پیوندی بوار رخصتن ناف دولتی را چه دیکن کو اف یک دکاری باندوره گلک خراب لخلکی بکی کوچبرین کو لادلبینه بترکیه را گلو پیوندی و هنه کو او بکار به وی مجاری بین پلاتفورم ناف نتوی هلا طبعا المنظمات الانسانيه بله تكز رخصتني ناف دولتي زان بك روشا باكور روجاوي سوريا چي زان بك باندورا في بريار وي چبه
جبركو او دزانن روشا خلقی چیه نها تایبت دوی ورزی هان کده کم کرنا وان آلیکاریان کم کرنا وان آلیکاریان روشه گهرا خرابتر دکه براستی جدسپیکت جی از کارم بیشم اف آلیکاری پیداوستین خلقی تیرا وان ندکر براستی گله کی کم بون پیوسته اف آلیکاری بین زاد کر هنک مالبات هن از کارم بیشم سوینه نه کسکارین وانینه تنی جن وزارو کنین یا واناجی بخو کار سات کم مروینه اف برخستنین ناف دولتی خرستنین مروین کولوی ده کار دکن دوی به ارکی خرابن کار کی زیده بکن حتی کو آلیکاری خلق میل گوجبر ل باکور روجاوای سوریه بکن پیوستی ادا ورامه بچیه پیوستی هم به بریاره که ناف دولتی کو اف آلیکاری نه راوستاندن برو واجی و یکیجی آلیکاری بین زیده کرن باشه داویه ده دخوازم که کنور بزانبم پیامات چیه جبو کردستان 24 بریا کردستان 24 چاره سری چیه جوی روشیره کرم الحل الوحيد چارەسەری تاکە چارەسەری ji bo vê krîzê ew e ku alîkarî neyên rawestandin alîkarî bêne zêdekirin alîkarî zêde bibin ji bo xelkê mayên koçber taybet Bakurê Sûriyê derfetên kar ji bo wan bêne dabînkirin projeyên baş û mezin ji bo wan bêne vekirin Bakurê Rojavayê Sûriyê di rastî ana ji we bêjim em di nava zindanekê de ne nîvekiriye ez dikarim bêjim ev xwe zindane rewşa me gelekî xerabe rewşa xelkê li vê de gelekî xerabe dabîn divê dabîn kir projeyên weberhênanê li vê de bêne dabîn kirin jêrxaneya aborî li nava van kampan û li Idlibê her nîne bi rastî kampên li nava Idlibê li Bakurê Sûriyê hemû jî bêserûberin kampên bêserûberin ti plan ji war nehatiye danîn ji bo avakirina wan ev yek jî bi rastî karsateke mezin li pey xwe vetîne divê civaka navdewletî aliyên peywendîdar rewşa Sûriyê xweş bikin xelk jî careke din vegerin ser mal û milkê xwe take çareserî ez ji tir bêjim ew e ku civaka navdewletî bi erkê xwe rabin û xelk vegerin ser mal û milkê xwe ملي سپاسياتتكم انور عبداللطيف روجنامه وان چالکوان جه ادلبيل گلمه